Oke sana cik lai sana basobok lu wak jo artis liat sana artis konon banamu Junaidi Alfian nyo lagu-lagu selorok do sana slow tapi rock gitu jadi lambek-lambek kancang lagu jadinya gitu acok terpakir dia membawa lagu tu nada tinggi-tinggi gitu kini masana basobok aja beliau wak tanyo lo sosok beliau baalo beliau kok bisa jadi artis dan siapa lo lah membawa beliau ke dunia rekaman dulu atau siapa lah perantara beliau kok bisa beliau jadi artis. Junaidi Alfian kok cukup terkenal di Sumatera Barat sana. Di Sumatera Barat cukup terkenal lah. Cukup masana kalau lebih terkenalnya ke luar negeri sana. Nyo lagunya jauh jangkauannya sana. Karena lagunya berbahasa Indonesia. Oke lah sana pada sana penasaran wak tanyo lah beliau lah. Aku lah beliau kuah. Bang Jun, matiin lah kuah. Nampak tampang-tampang selorok tu nampak kita. Dek panjang rambut nah. Iya. Berapa panjang rambut Bang Jun kau? 3,5 meter. 3,5 meter ya. Bang Jun. Oi. Wak apa tanyo ke Bang Jun lah. Aku boleh tanya. Lo Bang Jun kok bisa jadi artis di Sumatera Barat kau do artis selorok gitu ceritanya kok masuk lo ke dunia entertain kau gitu Awal pertamanya kok ya. awal pertamanya awak nyobok job Febian ke Studio Diva. Oh Bang Febian ni nama mbok dia yo. Iya. Sama janggi ya. Sama lah. Bang Febian dia kan menangilah adik sayang. Itu ya. Iya. Banyak dia mau orbit kan anak-anak muda ke Bang Febian tu ya. Awalnya jadi video maker salah dulu. Oh, tukang syuting kah? Tukang syuting ke Cibuk mah. Oh, tukang syuting awal-awalnya ya. Datu masuk ke dunia rekaman lain. Dunia rekaman, nyobok lah jo Andra Respati di Bintang Selorok. Oh, sama Andra Respati. Oh, jadi apa Mayo? Pertama kali membok ke dunia rekaman kau Bang Febian Mayo. Ndak lo ke dunia rekaman do Bang. Cuman suruh untuk para jama edit tu. Oh, para jama edit ya. Video maker. Jadi cibo-cibo lah. Oh, cibo-cibo lah ya. Lai ka bisa. Kalau bisa kira mah. Oh, akhirnya jadi artis ya. Ndak lo artis. Apa dah? Yo namanya hobi-hobian. Oh, betul. Pokoknya artis lah. Karena Bang Junaidi Alfian kau sana. Orang yang sesuatu dia bergelut di dunia hiburan tu lah artis mah. Oh gitu. Pokok terhibur seorang dewa tu lah artis tu mah. Ya. Panjuluye kan dah artis tu mah. Orang ceng artisnya. Mentok Panjuluye. Ndak, orangnya ceng artisnya. Untuk selanjutnya karya-karya kolek ke balanjuan ni dak lah. Insyaallah dilanjutkan lah. Insyaallah dilanjutkan ya. Semangat dari ya Manjun. Yang penting mah semangat ada jalannya. Walaupun lalu terkenal bana tapi setidaknya lah dikenal. Lah dikenal. Lah dikenal. Itu ya. Jadi kalau kampung ni mah asli Padang. Asli Padang. Oh, asli Padang tinggal buat luang mana? Tinggal lu buat luang. Iya. Rami lah pasal lu buat luang. Raminyo di Sanjorayo lah. Jan suko lalu bagal luang. Beko tapalu jan do mudo. Tu Bang Ye mana? Wahai. Ayolah senang model itulah. Model itulah kisah perjalanan karir Bang Junaidi Alfian sana. Buka di YouTube sana. Lah Lek dan Sukruber. Like lah. Oke sana semoga Bang Jun bahagia di dunia sandang lo di akhirat. Amin. Lah Bang Jun. Ya Bang Ye. Makasih banyak Bang Jun. Assalamualaikum sana.